Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripon wallah, ti pagadatan sa Islam, skanu mga luksami, mga pagaryami, nagu mga bubayami, nagu mga aryami, mga kangudaan, nagyang kutuwa kaya salamaw kanu, nagyutod ni mabubaloy, pada adatakar kanu. Sa eko, di tanu di kapaka tutuna sang kaiya mga bendingan pagusayin tanu may pantag ko kaya pagintaw unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayay niya mapunutultan man to mababaloyaw pa manatutulan kumakampata kaya pagintaw o isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kaniyan so Abu Ayyub al-Ansari. Andad ni ka panutulatan kung mga sahabaw Rasulullah alaihi salatu wasalam na mapupanutulatan mambu so Rasul sallallahu alaihi wasallam kakagiyasiran ikapapantagan miyagin taw sang kuto pamanamasa na giyang kaya sakaba na sa kaniyan so bigan wallahu ta'ala sa malaam nang. Ayat ito ay ngaran yan na so Khalid, Bnu Zaid, Bnu Kulayb, apad kung bawataan o an Nadyar, agyang kanan bawataan o Nadyar, na sianan pag-iingid si isa Madina, may tutumpok sampan subang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasabalayan, kuinaian, at suamina. Kagimaw to, na aya ipagilan noon na sa kaniyan so Abu Ayyub al-Ansari. Aya maana Abu Ayyub al-Ansari na sa kaniyan so ama o Ayyub al-Ansari aya maana niya napadus kaniyan sa iko mga ansar kagya batang ra pagingid si isa Madina. Sa manuto na so Abu Ayyub al-Ansari na sabnar ini puro wallah so tutulanon so menang yan na lumiyang kapsing sang kayasbangan sa depan nagu ini puro wallah subhanahu wa ta'ala kung mga kaadin ayaw to pamana sabab yan na kagyagwa ni mapili o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so turugan yan aron miya ka bulos so Rasul sallallahu alaihi wasallam na danian pili aso mga turugan uli na mga walay o mga sahaba mabubaling si isa Madina at siran so mga ansar kaaya miya pili na so walay o Abu Ayyub al-Ansari na kati isway man niyan na sa bapakya piliaon o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buwan niya ay andabay ni terus din sa Madina, makasulod din sa Madina, panagadan yan sa mga walay. Nasa manuto na tantuwa madakil sa mga tao, andabay ni pagka dayudot siran din sa kapagalawayran sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasupan sa pisagadan yan ng mga walay, na kanabamatag tao-tao. Diran nun di katalwa isa diran di terunahay sungu wallah nasa ikar kami bulos kamata-mataan na titilagada na miskan na nanagyang kuto pa man na so Rasulullah alaihi salatu wassalam makukudaan yan sa untanian na mapadiyan sa Abu Bakar na ayabu ipasimbag kiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam na napakatanaan tadud ng kayaw pa man na unta ko kagiin na to susugun. Ay maana kasusugoon na sa din sa lakuan ng kuta unta adar pa na sumapapantagyan na walay
na aya din ng bulusan Rasulullah alayhi salatu wasalam. Kaya mo to na gitod ni pagkaswa apatalwan ng mga tao pagkapantagyan sa makang nang nasiran sa isiran ay maana niyan sa imulos Rasulullah alayhi salatu wasalam kuwalayran kaanta idi kabubaya sa iko permiro kum lang wano kaada na pinili wallah subhanahu wa ta'ala nagupirmiro pan kuya maana niyan na mga suguyan na gusto mga nabinian. Kaya mo to na takdir wallahu ta'ala asukya pakapantagyan sa ikwalayo Abu Ayyub al-Ansari na lumikusukuda. So unta na dan tepad su Rasulullah alaihi salatu wasalam ugay na kayawgyan sutali. Giyamit yan sutali ka ayam anaw to nagpakalalakaw niyang perumanang kutaunta. Nagumian at peruman suunta na milakalakad sa pamanamiya makapiralakad na mimbalingang busang kutalikwan yan na lumikup man peruman. Nagyoto din ipamanakari na sa rupa kabulusaw wallah subhanahu wa ta'ala so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gianan mga uripan wallah na mga padidnanan kumanang nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam nagu mga padidnanan sa eko kapkailayaon kapkasimaon ulang-walang wanaw matian sa didni penderainon wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo to na ayamiater Rasulullah alaihi salatu wasalam na hunal mansilu insya Allah. Sokman so Abu Ayyub al-Ansari. Nagyang ko taw pa man na miyatang kadaro pa kabulus. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kutwa turganian. Nagyutoy peteruna suki basaon pembasa ni pakalayog sa babaya iyan. Nagusi karumanian. Sa ayama na niyan nakiyapili aun usug wallah subhanahu wa ta'ala sa si makapupusto, si bulus, si ikwa andabay ni turuganian na ayap na pa man na miyagdam o Abu Ayyub al-Ansari si ikumyater yan na mandin subanian na kiyamilikan udi na miyakwa sulang-ulang mo natamok ko dunia. Udi na sobrapan sa banian kiyamilikan sulang-ulang mo natamok ko dunia. Sang kutuwa kita taralawa bubayairan si iku Rasulullah alaihi salatu wassalam. Urian yan na ayat pinili o Rasul sallallahu alaihi wasallam mang kuto pa mana turugan no Abu Ayyub al-Ansari na ayam malamiron na aya pinilian na suntampar sa baba. So tigtan wa ground floor. Na so Abu Ayyub al-Ansari na sira ni ayam na niyan na miyaka kadin si isa puro na sudin sukya gagawin niyan na andabay ni miyater o Abu Ayyub al-Ansari kudarudo pa yan mata-mataan na tigyan na pamana miya binasata. Natigo karuman niyan na angkay no. Natigyan na ati pamana ayata pakapananagawalayin susug Allah subhanahu wa ta'ala ada alagi diyan. Da alawan niyan na pagkabubayaan wallah subhanahu wa ta'ala na igira aplalakaw ta sa isa puro na pagkatatagan sa bayan ako. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabab sa sakatay makabubaling sa puro. Nakatawan na paturunan sa wahi na ando man ay pamanak kagkaparsang kaon sa ayam ibububa sudar pa akakadnan mo Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nagyutoy pateroon dasiran din turuga. Taman sa pamana kaya dudukawan sa Rasul alaihi salatu wasalam na siyong waniran sa pinto na tutukniran na yaman na niyan nakaanakan sa turog. So nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam na sukyapita yan. Na miya nga balaga ang kutak karumai. Sa ayran kinikarangan sa miya ka na sa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Miya ka sumbayang siran sa pamana. Miya ka na sa Rasul sallallahu alaihi wasalam na kaya balaga niran na inimbiti rai. Waya maana niyan na Abu Ayyub al-Ansari sa Peter iyan ahe sugu wallah nakagiman ko gagawin na da kami ng diya turog sabab sa pamanakapakawida kalami. Natigang kutuwa tigura Rasulullah alaihi salatu wasalam man tunaw tuy sabab kay Abu Ayyub
natigyan na sabab sa pamana sakay makapananagawalay na sa kami matatampar sa kapuruan adun pa daw pamana pananaguya miya tataguan sa na miyaw na miya tumiyugaswig na pamaliing kami kuda maatur-atur sa pamana kaya trapo mi sang kuta ig kaubar ka ayam ananian na makalambus si isa ka buba na pangninamir ka kadin ka sa kapkuan ayam ananian na sakay kadin sa puro. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyay niya na pamanatantod na pamanamakanda na marang kutwa kerumai. Na miya tarima yan ng kutwa pamana pangniyang kutwa dua kataw sa emyas wen nas kanya ni miya kakadin sa puro na Abu Ayyub al-Ansari agusi darud pa yan nas kanya niya mananian na miya kakadin sa isakwan buba. Sira ni miya kakadin sa buba ayap na pamana mapalutul tanu si ko kaya pakambulayo ka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso Abu Ayyub al-Ansari na Ibnu Abbas na miya kaysa na pianutulian mga ngedeg swalungan na Umar ibnul Khattab na kumakad sa isa ema na niyan na masjid na kakakad niyan sa isa masjid na kaya maanon roo miya ka dapman mati na miya kataling umaso Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na inisa niya sa Umar sa tigya na ino kasi ini kakad tigu Abu Bakar at tigu Umar ibit kwalla kada at saba pa may kakad na kang si arwar sakit tataraloo ungos so kaurak na tigyan na tigmang buo Abu Bakar asakan mambu na ayad na saba patigi na miniliwakan na mitataralo suway maananian nakapkagutmakan na damatiya diran di kambitira inamiya kataling umapman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisa niyan siran na miyan gu Rasulullah ang kutwa sabab na miya tiro yan mambu asak na tigyan na ayad na miniliwakan na mitataralwang ko takapkaurirakan kapkagutmirakan. Nagyanan manguri panwala na ay sabutin tanusan na tantua miyukit sa manangat so Rasulullah alayhi salatu wasalam agus sa mga sahaba sa isang kuta paganaya kaya tugaliniran sa isa Madina. Sabab sa apiaswa na mga tamukian ko mga sahaba, lagi dua Abu Bakar agus sa Umar, nadairan mitilun swaya mananian na mga tamukiran kakiagan na taniran sa isa Makkah, miya kataling masiran sa isa Madina, na andabay ni Gito'y petiroon at so mga tatamukan na mimbuluya kalimulimuon. O gaid na dakiran na yung maananian na tantua pa man na makararad kakagis so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maapdiran na ayakatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam naung kanu si atigyan kasumuntano ko pagaritan mo Ansar so Abu Ayyub al-Ansari kaya girakwan na diya kunyan di tilagadan sa andabay ni panganangkan ito'y sabab at siyong waniran sumiyon sirang kuwalay yung Abu Ayyub al-Ansari giyang kutwa pa man na kaya pa ka sungiranon sa manuto na miyalapas tanuro na na kagya oriano miya kapitulan akatatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku walay o Abu Ayyub al-Ansari na miya pasad balay so masjid agyo to so likwa ng kuto pamanakuda so kuda iya na unta na miyang balay ron so mga kwarto biyalingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto mga karumanian nagyutwi sa bapo pamanabasiran din miya baluya silingan na sa iku Abu Ayyub al-Ansari. Nagyang kuta kaya pantagiron sa pamana giyang kuta talukataw abad takdir wallahu ta'ala miya katutu na siran na kanabagyo to so kapakabubaling Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kuta walay o Abu Ayyub kakagya miya katugalin nuto so Rasulullah sang kuta pamana masjid ka pimbalay yung mga Muslim ang kutwa pamana masjid nagyanan sa pembetuan sa Masjid Quba.
awwalu masjidin usisa ala taqwa. Na pagampaganian na masjid ayaman niyan na pimbalay sa sabab sa kalak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala o di na unot para tiya sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to pa mana so karumaw Abu Ayyub al-Ansari na sukele niyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusto mga pedian na miya kagirawa buluskan watigyan hay wallah subhanahu wa ta'ala agusto mga pedka na miya nunggagaan na siyong wanian so Abu Ayyub al-Ansari kakagya matatabuo pa man na pirbas sakwan kurma pamamanik niyan so kurma niyan na Peter yan panug kapasin nagukapan ni katigyan ka anabisita tanong. Natigo Abu Ayyub al-Ansari anta ibisita tanong. Natigyan na sudin so sugu wallah subhanahu wa ta'ala agus Umar so Abu Bakar. Na sabab roo na lumipat sa kuminwa sa salpasang kuta kurman yan aso kaya lutuan naguso mateng ka amia kabinaning naguso ayan yan kagkabalwiya gubanga. Talo susuna ayam anan yan na kurma. Na inipanik yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusto mga pedian na sutig tanuan hay Rasulullah sugu wallah na kati isukur mana panapsap kanurunadaan na prilay ako ni pasen ka sumbali ako panatigyan sa pamanakambing para ipaganarkan. Kaya mau na sa Rasulullah alaihi salatu wasallam na tigyan na amay ka baka sumbali sa kambing na ida adabakta pala tadbahan na data labanin. Hay Abu Ayyub na uba ka sumbali sa kambing na ubang ka sumbali suwad na gatasyan. Nagyanan. Ay mana niya na padana na kakuatan wandao so kambing anagatasyan pa man na magaan buwata. Ay mana ino pa nabiyali nga nagatas ka magaan buwata na di ka pa kaya sumbaliin so kiyan gaw no Abu Ayyub na miyaway so Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu na pakagaan ng tanong so pamana piyagyaw niya ng kuto pamana kambing na sukyalo to yan na ininatiyan ko Rasulullah alayhi salatu wasallam magusto Abu Bakar na miya kakansiran piya sa pamana kaya tag-unsiran sa pamana miya kapya ginawairan miya kabagir so anda ba ini miya kabagir so lawasiran na so Rasulullah alayhi salatu wasalam na ay miya tiruyan na khubsun walahmun watamrun wayusrun warutabun. Tiya na ayaman yan na miya pagatan na tanwa paan. Khubs nagu lahm sapu akambing nagu kurma kaya lutuan agu gabanga gu ayan yan na yaman yan nakapakabinaning. Narakasaw pa man na di pararaya sa nalu surah nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya tiru yan. Walladhi nafsi biyadihi hada huwa an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Tige na ibsa kapuro wallah makatatangan ko ginawa ko. Kagiai na padaya at tigin si ko mga limu wallah subhanahu wa ta'ala ipagisir kanu si isa alungan na mauri. Ipagisir katanu si isa alungan na mauri. Na gupuuntan wa tigin maparuli. Pamana gupuuntan wa gupuun ra katanwa bagan wallah subhanahu wa ta'ala na peteruun tanu su bismillah na anday ka pakakantanu na peteruun tanu man su alhamdulillahilladzi asba'ana wa an'ama alayna fa afdala. Sulang manabantugan na wallah subhanahu wa ta'ala apiyakaw sub kami niyan. Na gupiyaka kang kami niyan piya na piyakaw sub kami niyan. Na sabab roo na naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah alaihi salatu wasallam na piteru yan na ya Abu Ayyub
i'tinagadan. Hay Abu Ayub na sungkar kami mapita. Pamanay nimbitarian mambuso Abu Ayub. Kagiyawaraan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magupo nakakanggulaw la isa mapya na penggulaw la ang kanyan mambusa mapya. Kagiya Peter yan na igiraping gulaw la ang kano sa mapya o pagarini wa Muslim na pangniniw sa daa. O di na badali niyo ang kutamapi aping gulaw la niyan na udi niyo kagaga abaniyo kabadali. Baniyo mambukang gulaw la isa mapya na ayaminus na pangniniw sa daa. Na gito'y saba pa, so Abu Ayub al-Ansari na daniyan no tulili ngaya ang kutwa teatro aru Rasul sallallahu alaihi wasallam o gayud na kiyaswero no Umar radiyallahu anhu na miya kagiraw. So Umar, bangaw to naman gay nimbitar ka wallah subhanahu wa ta'ala na miya tarima o Abu Ayub al-Ansari. So kaya pita yan na sumiyong so Abu Ayub al-Ansari sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw to paman na may baluyaw pamaninisla sa launo Rasulullah alaihi salatu wasallam na aden ayaman na niyan na matatangan niyan adjeria. Matatangan niyan na paman na uripan beguraga kangudaan na tanto na ini selayan ini bugay niya na regalo sa iku Abu Ayub al-Ansari sa tigyan na panginsan na ang kurka tigyan pia inyo giyang kayaw pa man na kuwan uripan na pagadatin niyo ka mata-mata na giin na mapay parangay na gumapay galabok na so kaya pa kauma o Abu Ayub al-Ansari sa iku karumanian na pianutulian nunuto na tigang kuta karumanian mataan din natigyan permir watigyan na pamamagayan kapuong kusug wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya mao to na anto na imapia o pamanay kidi atawon. Na tigu Abu Ayub anto na imapia ikidi atawon. Na tigu karumanian aayad na paman na mapia nagyang kutakinitan rakataon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pupiya-piya anta na ayapit man na nakapupiya-piya itaon na pakamaradika anta. Na pendapatin ni manuto mga uripin wallah. Enoto sangkota masa na maaadun so kapagurip na ka ande ba ini dapat na mada so ayama na niyan na sudika titidaw mga Arab so mga dikapanulis so mga tulisan ande ba ini pagkadakap so mga tao mga wata na ande ba ini dipapasaan. Nagyanan na palapalayad na nanmiya pa kada wagamatan wa agama Islam guwan niya pa man na mataong dumpiya-piya unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyada so kapagurip na ka ini sa par o Allah subhanahu wa ta'ala aming gulalan sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abu Ayub al-Ansari na padapanayan niyan na manangyan na langulangwan anda ba ini galabuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamipantag sa jihad katidawa na daun din na mablag so Abu Ayub al-Ansari na palayong na yung niya na makapupangugup na ayamuri-puriyaw pa man nakatidawa kaya atinan kaya pang pedano Abu Ayub al-Ansari na agwanid na pa man na mawapat so Rasul sallallahu alaihi wasallam na makasambi adatu so Muawiyah ayam ana niyan na miadatu so Utsman na miadatu so Umar na miadatu so Abu Bakar so Umar so Utsman so Ali na miyakatugalimman si Muawiyah. Ayam ana to na sukyada to Muawiyah na miya pamikiriran ande ba ini ang gubat nira ng pamanak Constantinia. Ginan so miya panutul tanunga miya kwaw Sultan Muhammad At-Thani sa kanya ni pamanabiganun wallah subhanahu wa ta'ala kakagi pisa sa kuyaan o mga dato apakadato sangkutwa masa o ande enta kira ni bugan wallah sangkuta kiater o no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tuftahannal Constantiniyatu wala ni amal amiru amiruha wala ni amal jaysu jaysuha. Katabang buong mga Muslim a Constantinia. Kasako po mga Muslim na miya kapiapi adato ang kapantagan sudato. Ayam ana niyan na kasabapan sa kakataban na sa Constantinia miya kapiapi ang mga sunderwag kapantagan. Nasa ikukya panutulong sa tarikh na miya kasapulo agwisa
magubat o mga Muslim na ayama na niyan na din mataba na Constantinia na sa ipiyak ang gulalan wallah subhanahu wa ta'ala sa ikudawlatul Osmaniya guwaniya ayadato na so Sultan Muhammad Al-Fatih o diya Sultan Muhammad the Conqueror. Diyan kayo pa man na so Muawiyah na piyakap misyon niyan so wata yan na so Yazid sa kanggubata sa isa Constantinia na so Abu Ayyub Al-Ansari na miyakat adin suidadian ugaid na mandidingan-dingan niyan penand ando ba ni di maka makiptidwa pen salalang wallah subhanahu wa ta'ala kasama nuto na pakawalupulod dragon suidadian na kagimaw to na sunso kaplalakawiran na bin miya sakit so Abu Ayyub Al-Ansari na so kaya sakit yan na inibental sa kaniyan Yazid awata o Muawiyah na inisa niya no anto na makikinanglan yan anto na kabaya yan o pamanay pagugupian nun natigyan did natigyan mapipikirakan emanan yan na bakur kapeng niya na ayaw butigin na pitero na karka na bati ang karakan so salamakan sa ikukuan mga sundarong ka atigyan na mga sundarong uwagama Islam na tiro ang kakiran uba ako kapantagya kapatay sang kaya kaplalakawiran uli na kasakit ako pan napakaunot akwiran din sa pag-awid akwiran din nakaawidan akwiran na amay kayamanan yan na malambas sila ng kanaingad na uba ko kapantagya kapatay na kumur na kwiran sa isang kutuwa kabubaan ng kuta pa man mga alad ang kuta-kuta sa isa Constantinia. Mga urip no Allah na niya katulutulugaw na miyawapat so Abu Ayyub Al-Ansari na ining gulalan din o Yazid gusto mga sundaro niyan ay inawidan niran so bangkay o Abu Ayyub Al-Ansari ino to nakagya dingan-dingan niya na pamanaan ay maanan niyan na makalalakaw sa lalang wallahu ta'ala o di na makapirang sa lalang wallahu ta'ala na so kaya pakalambusiran sang kuta-kuta sa Constantinia na miya katidwa silan sa mala katidwa ugaid na dayran mataban a Constantinia na kumiyalot silan sa ayam ananian na libngan niran sa ku Abu Ayyub Al-Ansari sang kuto pamanakilid ang kuto pamanakuta amala sa isa ingda Constantinia kakagitan tuwa mala ayam ananian na kuta na giyanan mga uripon wallah subhanahu wa ta'ala so sabab masa akyataban ng mga Muslim sa Constantinia sa minggula lang kay Sultan Muhammad Al-Fatih sa Kuragun 1453 na inisugo Sultan Muhammad Al-Fatih ang babanuga o mga sakaba so Kuba o Abu Ayyub Al-Ansari na takdir wallah subhanahu wa ta'ala miyato niran na tantuiran ng pamanapipipian sa niya pang kuto pamanakubur sa andabay ni dirun kalilipati kakagya misabab sa iku menang o Abu Ayyub Al-Ansari sang kutak kababayan sa pamanakapirang sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala sa pangnindan wallah adna miyak watanu siya pamananduan sa salam na sa kanubu wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.